Туғандар, барыңызға ассаламу алейкум. Гүл жігіт байкеңер бүгінгі смен астындағы иншалла пашта олтырады. Бірінші кезектеле заправкаға келдік. Бүгін 4 апрель, Москва уақыты бойынша 11:37 өтті. Бұға чейінгі роликте бір доуш беріп қойыла дедім еле, кім қайсы заправкадан көбінше бензин құяды, қайсы заправканың бензині жақсы деген сепчі. Комментарийдан аралаш болып кетті доуш. Мысалы, біреуі Газпром нефть дейді, біреуі Лукойл дейді, біреуі Роснефть дейді, біреуі Тибойл дейді. Шығылып, әмелері разный болып атады. Ойлар. А мен өзім көбіншесі ұшыл Роснефтен қоям, Газпром нефтен қоям. Анан так мұрын Shell болчу, азыр Тибойл болып қойған, ошо Тибойлдан да көбілі қоям. Ошол. Кеттік туғандар, каналға қатталып қойғыла, баштайлы бүгінгі смен ауысқанда болады екен, иншалла. Кеше күні өзіме еме қылдым еле, расслабленный смена қылдым еле, 4110 рубль дейді, 11 заказ расслабленный іштедім, қиналған жоқпын. Короткий день болды, смена бітірдік, и плюс брендингтің приоритеті өтпей жатады да. Неге десем, кеше күні фотоконтроль өтсем, машинаны жуып тазалап. Эме дейді, машиналарда башқа брендтің обклейкасы бар, ошоны сыйырып анан кейін қайра фотоконтроль өткілеу деп келіп атады, оповещениялар. Билбейм, вроде бы сыртынан қарасам Яндекс.Го, анан башқа бренд жоқ. Не тупит етіп атағы жем, не андай деп қоям. WhatsApp'тан көп қайырлы жатта. Жігіт, салам алейкум. Таксиге шығайын дедім еле. Қырғызстандамын, жол болса Москвадамын, башқа жұмышлам, башқа жүрдім. Таксиге шықсам жардам бересің бе? Жол ережелер бойынша, жолдар бойынша, же да башқа нәрселер бойынша, машина арендаға алып берген бойынша, документтер бойынша депчи. Туғандар, мен жалғызмын. Мен көріп отырсыңдар, параллельно контент қылып атам. И плюс сілер сияқты бөле жұмыштамын. Күнделе адам ташайын, таксидемін, оқат қылам, тіршілік, анан әрбір мекендешіміз, мысалы жардам беріп, видео тармағында тартып, шындай познавательный роликтер тартып, контент қылып, жардамым тисе тиер, но физически жолығып отырып бірнесені үйретіш шын тұра түшінгілі өтуғандар. Ал нәрсе қолдан келбейді. И плюс влог алып барыш бойынша, блог тартыш бойынша дағы сұраулар көп келеді. Қандай камераға тартасың, қандай тартасың, қайсы программада монтаж қыласың депші. Туғандар, мен болса CapCut деген Play Market'тен же App Store'дан. Ошол екі онлайн магазиндерден көчіріп аласыңар. Play Market же App Store'дан. CapCut деген приложение, CapCut. Кересіңер, иырында там монтаж қылып, кесіп, үзіп, звук қошып, звугын көбейтіп, цветокоррекция қошып, алар иырында. Мысалы, ютубтан туториалдарды көрсеңер бұл. Как монтировать на CapCut'е видео. Ошондай шаблондор жазып көріп үйренсеңер болады. Тартқанда міне, камераны жандырдыңар, сөйлеп, бемірал камераны объективіне қарап үйреніп бересіңер. Ал ешбірінде қиыншылығы жоқ. Желаниясы бар адам любой нәрсені болады. А біз тем не менее заказға келіп қалдық. Дағы ушындай емелерге жооп беріп тұрам. Тура түшүнгүлө достор. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у вас тут рядом, да? Добро пожаловать. Да. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Аренда машина тауып бер деп сұраған бір туғандар үшін мен видеороликтерде нет қарасыңар, мындай бір указывать етіп қойымда таксопарктың данныйларынч, адресін и плюс телефон номерлерінч, диспетчерлердің. Ошол мынаке бұл жерде дағы өзім ошол Volkswagen Polo 2021 жылғы машинаны алған Gold 312 деген таксопарктың данныйын ұстап қойып, мына МКАДтың 33 километріне жайғашқан. Телефон номер мына. Ошол телефон номерге байланышып, арендаға автоуна барып жоқ бұл, қарап, сұрап көруге. Шындай тұғандар. Туғандар, мен реклама қылсам, мен жаман көрбөглөчү, сұраныш. Сіздерге керек емес болса, кемдір біреуге керегі тиіші мүмкін. Ошон үчүн туғандар, бағы Москва шаарында
ишеничтүү таксопарк Атаман таксопаркын дагы да болсо сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңарды 24/7-ге моментально эч кандай комиссиясы жок. Любой время суток Force Money деп коет, ошол приложение аркылуу чечип алсаңар болот. Анан таксопарк жанагы таксиге тиешелүү полный пакет документ жасайт. Путевой листти жасайт, страховканы таксистер үчүн жасайт. Мисалы арендага автоунаа алсаңар, ошонун арасындагы договор аренда деген кагаз бар, келишим. Ошол кагазды да жасайт. Там Яндекске жана Ситимобилге подключение кылат. Россиянын бүткүл аймагынан кошулуп иштесеңер болот. Айырмасы жок. Экономбу, доставка, бизнес тарифтердин ишыл түрүн кошуп берет. Курьер ишыл ошондой доставка бүтүп улап беришет. Яндекс заправкалар да бар. Анан айдоочулардын арасында бир айдын ичинде акчалай розыгрышты ойнотуп турат. Ушундай айткандар, экранда көрсөтүлгөн номерлер Атаман таксопаркы чалып, кошулуп ишти тутуп жүрө бергиле. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум. Это ваш номер? Не, это не мой номер, это вам из сервиса звонят. Вы по телефону просто заказали, да? Это вам Это ваш оператор. Да, диспетчер он набирает. Ожидает. Поехали. Ого, в центр поехали? А? В центр поехали мы с вами, да? Нет, мы поедем в улицу Иерусалима. Сейчас Не посмотрим. центр. Улица Иерусалима, 11А. Да. Ну, Ну, я не знаю, это центр, это где-то метро там Шунгенская. Это, смотрите, в самое сердце. Ну, центр, так центр для вас. Митина, конечно, деревня. Митин, это же... А что хорошего здесь? Не, почему? Ничего нет. Везде свои плюсы. Что лучше? Везде свои плюсы. А, ну да. Я что-то это... Каждый слух район- начинаю терять, поэтому я... Каждый район переспрашиваю. по-своему хорош. Не забудьте пристегнуться. А? Не забудьте, говорю, пристегнуться. А зачем? Я никогда не пристегиваюсь. Не пристегиваетесь? Нет. Почему? Я же на этом сиденье, не на первом. Я вас предупредил. Ну вот я так накину, да и все. С Богом поехали. Это вы первый, который говорите, пристегнитесь. Недавно работаете, наверное. Нет. Давно? Наоборот. Наоборот, соблюдаете. Соблюдаю меры предосторожности, все вот эти. Правильно, работу терять зачем? Конечно. Ондай күчүгү менен бир 3 минуталык жерге, ветеринарная клиника дейт, 3 минуталык жерге келдик. Биз заказ кабылдадым эле, что-то бул чыганда эле заказ отменен деп келди го. Билбейм из-за чего, я не знаю, короче. Ой, 1,22 коэффициент менен генерала Рычагова 11, подъезд дом 3. Подъезд дом 3 деп коем, подъезд 3. Так. Ветеринарная клиника болсо бизге түз экен. Түз кетет экенбиз. Кайра эле дагы бирөөнү ушул жерге алып келдим. Мунуку жок, корзинкада экен. Сеткада деп коет. Сумкада. Карагыла бир көтөргөндө машинаны целиком көтөрүп коюптур домкраттар менен. Первый раз такое вижу. Базар жок. Таш экен бул канализация бир жагында домкрат жок, 3 эле домкрат менен. Бүгүн жото туугандар, сус го я 16-20 болду. 4төн 20 өтүп атат, 1780 рубль иштеп турабыз. Иш бираз слабыйраак болуп атат. Кечээки мурдакы андан мурдакы күндөргө карагандачы что-то заказдар жок, и плюс коэффициент менен келип атат. Коэффициенти жок келип атат заказдарчы. Вроде вторник, будние дни, а бирок таксиге эми жок, спрос жок болуп атат. Уже мен начар райондомун, билбейм. Ой, эмедемин. Балтийская
Балтийская силерге налып атсам, заказ келип калды. Вторая Радиаторская улица, дом 2 дейт. Бул деле 4 мүнөттүк подачасы менен, бирок коэффициент жок. Барсамбы, барбасамбы, ай, барып келе берейинчи. Заказ менен Вегаска келип калдым эле, Красногорсктан. Биротоло кирип чай ичип алайын дедим да. Ушундай. Мына топтор Вегастын ичинде жүрөм. Вегасты барыңар деле билсеңер керек, торговый центр. Торговый центрдин ичинде мындай Американ шаарынын макетин киргизип койгон макет. Аллея славасындагы бар. Saat qancha oldu? 8'den 13 öttü. Saatimiz 8'den 13 öttü. Яка bir жаш орыс баланы алып келип койдум. 20 жашта экен, Ульяновский областьтан болот экен. Погрузчиктер иштейт экен. 15 күн биякта иштейм, 15 күн үйгө барып эс алам дейт Ульяновскка. Мунуку получается бул жерде вахтовый жумуш экен. Москве жашай албайм, Москвада элдер напряженный, мындай кабагы бүркөлгөн, суицид айтып эле жүрө беришет дейт. Кийинки заказды алдым коэффициент менен. Taksimi? Taksi. Договориться qilaylik, qo'ying bir chekkaga. Zakaz у меня. Zakaz bormi? Zakazga ketib o'taman. Nima bo'libdi, rahmat. Aha, ma'qul. Вот такие вот нюансы тоже. Болуп турат. Кийинки заказды коэффициент менен алган болчумун, ошого барайын. 1 мүнөт алып подачасы менен. Жок, 2 мүнөт алып подачасы экен. Ан бакта өзбек бир турган токтотуп атпайбы, эмне десем таксиге деп. Ну, вы слышали, наверное, да? Ошо. Мени заказ менен заказ болуп атып, каяка алып келип салды дебейсиңерби? Охо, московский жака алып келип калды. Московский жака, Коммунарка, Московский, там Филимонки деген жерлерге алып келип салды. Тагыраагы поселок Маринада жүрөт экенмин. Поселок Марина. Бул Троицк жакта экен, Троицк. Эми ушул жерден биз эме кылышыбыз керек. Нет. Ай, домойду бассак бербей калышы мүмкүн. По делам булабыз дагы. Павшинский бульвар 24. Бүтөтүп калам да, кетечи. Так, поехали. По делам был. Коюнчу, сколько дейт? 43 мүнөт, 43 километр, 43 мүнөт дейт. Заказ Бишкекте үйдү көздөйчү. Мынакей күтүп атабыз. Аллага чексиз шүгүр, үйгө жетип келдик. Саатыбыз 23:50 болду. Телефон номерлери жазылган каракты мындай коюп коебуз, чтобы биздин машинабыз случай чего мешать бере турган болсо, чалсындар бизге. Ойгом чыгып алып коебуз. Так, 23:51 заработок на 4 апреля 1205 рубль. 17 заказ кылдым, Так, кеттик. Анын ичинен аренда 1700 рубль, бензин 1000 рубль, обед 470 рубль. Ошону кемиткенде бизге таза өзүбүздүн чөнтөккө бүгүн 23-жыл 4 апрель күнү 2035 рубль таза калыптыр биздин чөнтөккө. Буга да болсо Кудайга чексиз шүгүр дейбиз. Кээ биркилер комментарийден жазат, туган азго, актабайт го, андай мындай депчи. Бирок адам азбы көппү барга шүгүр кылыш керек. Мындай действительно шүгүр кылыш керек да, себеп көпчүлүгүбүз жүрөбүз. Мен Кыргызстанда болгонумда азырчы жөн эле жүрөт элем. Досторум менен көчөгө чыгып, жолугуп, ар жак бери жака басып, үйдө дагы, хозяйстводо дагы канча иш кылбай, же пайдам тийбей, ошентип эле жүрүп күнүм өтүп кетет эле. Андан көрө келип бул жерде өзүмө кандайдыр бир эме кызыктуу күн өтүп, анан акча иштеп атам. Азыраак болсо да Кудайга чексиз шүгүр деп атам. Рызкыны берүүчү Алла бизге буга шүгүр кыла турган болсок,
бизге башка жактан өзү эле ырыскылар келе берет. Ошон үчүн силерге дагы менден кеңеш. Шүгүр кылгыла, баарына тапканыңарга берекесин берсин. Ал эми роликти аягына келди жыйынтыктап коелу. Баарыңарга Алла ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик, тапканыңардын берекесин берсин. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө, красавчиктер, мекендештер, роднойлор, туугандар, достор,